Aro. Aro. Twiriwe uri he? Ndi mu rugo. Urahura damaraye none iphone Kayinoke kamugwatiri. Ubabonye he? Hano munsi yo kubanyonza. Oya. Aje kumpera ajya kotiri namutijije. Hoya. Namubonye munsi y'igitari kumwagaza. Ibyo nuvuze birabaye. Siya birabaye. Nzamukana isuganyosha kugitiyo. Tuje kubareba. Shaka utaje mu nama wahomye. Batanze ibigori. Ariko nimuga kabyinda. Ahubwo mama bamuhaye amakarito 12 y'ubukingizo ngo yakuzaniye. Uko byatangiye. Aro. Twiriwe uri he? Nagiye ku mugezi. Shaka utaje mu nama wahomye. Batanze ibigori. Ariko nimuga kabyinda. Uzi ko ari ahantu ugera ugashira indi imbere nawe uburi gukabye. Oya nabyo gukabye. Nose ujyankira umugongo imbere. Gatega amaturo yo mwibwirira. Ngambwira rero numve. Dere mu nama bashimiye Sake. Yabaye ya mbere mu kwirinda imibonano mpuzabitsina. Ariko nta kindi muganga David yagarutseho. Arashimira umuntu bita Twire kuko ni wowe wa mbere ngo buri cyumweru uri gufata ubukingizo bwinshi cyane. Nta mafaranga bangeneye. Oya nabyo amafaranga. Ahubwo mama bamuhaye amakarito 12 y'ubukingizo ngo yakuzaniye. Aro. Twiriwe uri he? Ndi hano mu isantere. Uri kwidagadura naguzi ko mushiki wa Brune yamuritse album. Uravuga ibyo kubyara? Nibyo nyine. Komeza wirenze mishari. Kabaye. Ura kuga ni modoka ya APR. Ariko shaka ko mbabya ko wacha teri sister wawe ari nka sister byagenda gute? Kabaye. Ira Brune agufasha. Yakora iki? Ahubwo suragira ngo sambwiye ngarasha guhamagara. Ndabona mamagaye nari. Aro, ariko twiri murakinisha abandi. Uzi ko sister yabyaye none akaba yabuze umuntu umugeraho. Yabuze umugeraho se senanye ko nabahari. Bamugezeho ariko nawe urakenewe. Ariko sisha nkwibarize. Naribi imbaza ndakumva. Mushiki wabyarira amezi 4 Oya, ibyo se bibaho yabyariye amezi 9 nk'ibisanzwe. None se kubera kubimbajije. Karenzi ashije turyamanye. Uramutse wanze kuhagera wabazarinda upfa utongeye kugira ubushake. Aro. Twiriwe ishati y'abandi iragukora. Aracyakomeje kundega. Uzi ukuntu urukiko rwabyanzuye kiriya gifungo kuvaho ntago ari impanuka. Ngahubwo wari wakigambaniye. Je baba we, ubuse barumva rugamenana n'ishati ngasubiza ifite ikibazo koko. Bivuga ngo wabigize n'umwuga. Oya nyine ntago ari umwuga. Itegeko nshinga kondosiyo z'imitirano 750 ziravuga ko gutira umwenda n'ugarura uko wawujyanye bihaniga n'itegeko ryo watije akaguhanisha kuwudodesha n'indishyi z'akababaro. Kureba igice cya 3 banza uganda kugasara no kugatima. Iyi njiji banyaye ku buriri. Ndaje turabonana. Aro. Aro. Mezete petit frère. Ni kuresti kabisa. Ariko petit frère ibintu wakoze ni ibiki? Jiki. Kujuka ngasanga njyamye mu kiziba. Narose mvuye kureba filimi kwa seti. Ngeze ku miyenji mba ndahanyaye. Nikanguye mbona tujyanye mu kiziba. None biragenda gute ko mbona inkangi igiye kurimbura inzu? Ubwo nyine birasaba ko fondasiyo muyisubiyamo mukabanzamo amabuye. Sha sinzi ko nabyo byapfa gushoboka pe. Kuko wabutaka wabwangirije. Icyo kirumvikana kuko nanjye nanyweye musururu. Tugomba kuhagurisha tukimuka bagahatera urutoki. Aro. Mr. Garafre. Ni gake mwana. Sha Garafre noneho nizere ko maze kwiyakira. Kubera iki? Sha sinari nzi ko sidari nk'amafaranga. Amafaranga gute se? Uzi ko buri muntu yifite atajya yemera. Urugero nkande. Urugero nkawe yaraguhindukaga ngo ugwaye mibi. Yaguhinduka ngo wagwaye igifu. Ako oruzi ko wabaga tutakuneka. Ndare mubwire Kavumbi ntukanyinisha. Oya navyo kugukinisha. Ujya kwiyandarika twari turi kumwe. Kutari umunyabuzima ko ntacyo ushinzwe ibyo birakureba. Mujye mureba ibibareba ibitabareba. Nubwo ntacyo nshinzwe umva ngugira inama. Reba kiranguvye pe kanongere ngihamagara. Alo. Ha. Uraseka ikizi? Twiriwe sinzi kuzongera gucinya mu mukobwa pe. Nimugoroba abakobwa baguhuriyeho buri ibyo uvuga ukajya uvuga nk'ikiragi. Murabinyibutsa se? Vanessa yagukubise ibishi ngira ngo ari gukubita ingoma y'abaporoso. Kandi Kavuni nagufata. Wibwiriza. Aro. Aro. Garafre kwamba n'umwuga wawe ugiye kuguteza abantu. Guteze kandi.
wa mugabo wubakiye ejo bundi avuye aha ngaha gushaka. Arashaka kumpa ikindi kiraka? Oya si ibi, ahubwo asize anyibwiriye ngo ucukure wigera. Uncukure nigera? Ahubwo se niwe gusa yanze ko akavakure wasakaye. Ejo nanyuze imvura imaze kugwa nsanga bayiteza ibinobono. Kandi twashizemo imisumari. Ariko ubwo yigize ubona umufundi yubaka inzu akibagirwa kuyikokera. Shamani mbona biri kunyereza. Ayo bakwishyuye ukayarya wumva utuje mu mutima uziko neza wasondetse. Ako numva uri kumata ibibazo wowe maye kiraka. Usikira wose watwubakiye mu rugo y'imvura iri kugwa yihengeka amabati agakora hasi. Basha njibyo ngora ndabizi narabyize ntukangendeho. Ariko ubundi bufundi wabwigiye kwanje. Kwa Fergus mwapfuye ijisho. Ye baba we nakabeba nanasembeho. Alo. Mr. Garafure. Meze neza cyane. Ese Garafure urakita twiri? Cyane niko ni. Oya bazakwengereyo Baritazara. Kandi petit frère nangu tugambo twawe. Urabona nje umugongo wanje wakurudu episode 800. Utadukora umara gutikura umuvaho. Nowe Baritazara @gmail.com. Ohico wakibonye nabi. Je maze gukora tikirasi. Ikintu bakora baranyanga kuba iminota mike. Naho nta kindi kintu. Tuvuge se kari ubushobozi bwa moteri yawe itabangutse. Nyina abatekinisiye barambwe ngo bipfira muri buji. Garafure mugira inama. Ngira inama nta kibazo. Hari binini byaje rushitura moto. Uzateyo nka bibirwe kunuterera hazamuka. How are you? Aro. Garafure uri he? Nagiye mu santere. Uzi ko wabuze mu nama y'umuryango. Ndaje kuza mwana. Uraza kandi inama yarangiye. Ariko kubera icyo abantu mwamwe mudakunda kwitabira coga. Sha mwana umuntu abanza kare kiri ngombwa. Ega matiro yo ngubwira icyo twagarutseho muri iyi nama. Se nibiki? Ikintu cya mbere urakuze. Icyo ngicyo uracyemera. Icya kabiri ukunda inzoga. Icyo ngicyo uracyemera. Icya gatatu ukunda indaya. Icyo ngicyo uracyemera. Wabaye musore, ubu mwana, ubu muhungu. Sasa rero uzarongore nyoka atarapfa. Nzagira iki? Iryo jambo uvuza rusubiramo. Imvira rero cyacyohe. Ubwira akajoni iki? How are you? Narakara surumva utanutse. Sha usanga so sibyo ko harimo nakanyoka. Aro. Twiriwe hunga. Habaye iki? Pastor nagufatara kwica. Kubera iki? Amamagaye ari kundirira ngo umugore wawe muteye sida. Ampa. Ibyabo birigaragaje. Arambwira ngo iminsi yaguciye inyuma yikurihe. Ngariko nawe musubiza amaraso yo wari normal. Ngari normal. Ugize ngwi. Shamubwira ajya kubibwira nyirakuru. God have mercy. Ndabona yandikiye ngo wenda azamufira ngo nagasarekera kumurya imini. Kabaye. Gatonda wamukenderanye. Aro. Mudugudu wa Tabara. Ninde wapfuye? Hano ku muhanda abasinzi baricanye. Bareke bicane n'ubundi biguriye. Nari mbuzi wambwira. Kubera iki? Nimugoroba umugore wawe yagukamuye. Yataza abapolisi abayakumazemo umwuka. Murabinyibutsa se? Avuntu usanyinisha nagufungisha. Nibyo nyine itegeko riremera kurusha ibuye. Ariko wowe mbura icyo bagutoreye. Mu mudugudu wose urimo abagabo b'inkorokoro ninjye ntwari babonye igomba kubayobora. Kubayobora? Nyine mbayobora nkana bagwatura muri ubwo businzi. Kugwatura banza ugwaturira ngo n'icyo umugore wawe akuyoboje. Aro. How are you? Garafure uri he? Ndi ku kazi k'amazi. Ariko hano hakuviriye nyashi gushaka. Wowe ngo n'umukunzi wanjye. Ako mwazaze mureka kwiyemera. Oya ntago ari kwiyemera da. Kandi aje ambaza ngo wamuhirimbiri nawe uhari. Umuhirimbiri? Oya ubwongo ntago ari we. Wowe n'uwo bavukana. Gatonda waje. Aro. Garafure wihangana nibwo nyibimenya. Nibwo nyibimenya. Ramukwaga uvuye gusura nizere ko iwabo utariye. Nariye. Nyina hanura n'inyoni. Uzi ko ari we yagize kuroga sogokuru wawe. Ibondo rikangana nk'irya Sankara. Ahubwo sinariye byo nyine ko nanywera fanta. Uzi ubwenge rero wajya kuba bajya n'ingwe bakaguhanaguza umurizo w'igiceri. Aro. Twiriwe uri he? Ugize ngo nagiye kuvoma. Uzi ubwenge ntugaruka. Kubera iki? Papa agiye muri sitoke asanga umufuka w'ibinyobwa nawe urimo. Nese ubwo ikibazo mbaye njyewe. Urakibase kabiri. Ubwo je narebye ndumirwa. Uzi ko tugiye munsi y'igitanda cyawe tugira ngo niho bimuriye puberi y'ibishogoshogo.
Kavuna mwagiyemo. Ikibabaje si uko twagiyemo, ahubwo ikibabaje ni uko uyigiyemo. Papa atumishaho pandagari 7 abasiti 4 ngo baze bagutware. Sinzi niba uri kumva uwo muntu. Aro. Twiriwe hunga. Ugize ngo ndapfuye. Uyu munsi ziraguheta. Kubera iki? Ya fresh wahaye mama ngo yumve indirimbo z'Imana. Arahindura. Agiye kumva gwe kuri record zawe n'abakobwa muri gupanga iyo mugiye guhurira. Ese ibyo byari bikaze ko abanyeshuri twigana. Abanyeshuri mupanga n'umwanya muri bumarane. Ko numvishamo n'ijambo uri kuvuga ngo na Minervare bagwaye ngurajo y'inkwera. Iwe Kavuna ibyavyumvishe. Nijye gusa se twumvishe. Ko naye amafaranga watse papa ejo bundi wari ugiye kuyaha umukobwa wateye indangare kuremo. Iwe Kavuna wamfatira fresh manuka yitwika. Ngo nyitwika papa bya bintu byose byari biriho. Yabikoze kopi kuri flash 17. Aro. Shatwi none uyu munsi numuye n'umuntu urahengama. Umuntu urahengama? Uyu munsi sister wanjye umusirikare yaje kumutereta. Ariko imiterete yakoresheje n'ubu numiwe. Havesha nugakabye. Ubwo se byamunaniye. Oya si ukumunanira, ariko buri kintu na siterasiyo zacyo. Siterasiyo se kubijyanye n'iki? Hashize nk'iminota 30 bari kuganira, ngiye kumva aramubwiye gutemba itata nk'umutozo wa AK47. Ubwo nyina we yacitswe nkuko umukire tumukoze isheri. Oya nabyo gucika. Nibyo gusa se yavuze. Nibese bindi yavuze. Ibaze ko sisi yasetse, aramwitegereza. Arangije aramubwira, ufite amenya bengerana nka bullet za sniper. Uko niko abantu bavugishwa. Aro. Shatwi none ushaka kujya kunywa gacupa gahunda zawe zaciyemo. Iki sasa ndi comedy. Aho bera icyo. Mitutuse n'ibirimo inyungu bihuriye. Nase gutari kunsobanurira. Narindi koze safura njye guteka ibishimbo. Ngiye kumva umushukura avuze. Ariko ntumbwira ngo yameneye. Umva ndagaza. Maze no gusohoka yasohotse. Imana yimera umugisha rwose. Rwose nize ko bwasohotse. Ikibabaje ni kimwe. Ni ikihe? Ko nyingo ko yavuze ngo ni yabyara. Azaza atore nyina n'akana kamwe, izindi zisigarane. Mu majyaringo hakaba havutse kamwe, urasigara ry'imitoro. Aro. We Kazungu umeze ute? Meze neza ko numva wishimye cyane se. Imama y'Imana ubusinano kurumbi kubwira. Mushiki wawe yanetesheje ndanasura pe. Reka se twiri nawe ntugakabye nibyo bizamo. Ahubwo se nibyo gusa. Umukobwa araseka neza ukagira ngo ni mashini gandi iri gutogota. Noneho nagaruka ku ngendo ukagira ngo ni burende iri gutambuka mu rucece. Umva ye ariko abasirikare mwabaye gute? Uzi ko umunsi wageze mu rugo uzatega grenade mu ikoti rya muze ugira ngo ni haduyi. Sinzi niba uri kumva uwo muntu. Aro. We twihumeze ute mwana? Meze neza cyane. Ko numva suri gushinyika byakugendekeye gute? Umva ye uzi ko utazi ziri guhangana we. Ubuse bagiye ko cano za dadi zagarutse. Ako twiri ntugakabye. Ko nzi neza ko sari umusaza na Facebook nayo yiziye ibyaco no bivuye. Urimo satani. Ibyo papa ndi kubwiye mwana. None se dadi mu ndimi z'amahanga niki? Oya naga ari ibyo ndi kuvuga kiramana. Rekas Imana ishimwe. Nari nabivuze ariko amasengesho yacu nago yapfubusa. Yego rwose Imana ikomeze yabwe icyubahiro. Oh my god. Aro. We Kazu byifashe gute mwana? Meze fresh tu. Okay, Kazu ukora akantu nshaka kumfasha se mwana. Katabara k'amafaranga ndakuzi. Umva kandi byandi byawe. Nubwo n'amafaranga nagari menshi. Naki se nyine urashaka yo gukoresha iki? Nyine Kazu, fofo yarwaye, karashaka kumwohereza. Fofo sheri wawe se? Urakoze cyane. Sha mwana yarwaye. Ako twiuzi ko nemeye neza ko nta bwenge ugira koko. Ejo bundi igihe mama wawe atsikira kumwungisha barenze kugurisha ihene. None uwo mukaritasi utazi uko wiriwe urinze kuguza kubwe. Erega nyine mwana ni sheri wanje. Gashami kumurizo ku rutirigongo. Twi uziko abakobwa burya bwose babatsinze icy'umutwe. Uzicyo nawe. Nje kwanga Imana ikomeze yabwe icyubahiro utazamuye. Aro. We twi izi message mbonye muri phone yanjye ni wowe wazohereje. Uwo ni njyewe wazibonye. Umva rero nkubwira kigogi. Cuku na munuko. Urajya kumbaza ngo urukundo ni iki? Ujya kurutangira nigeze ngo igishoro. Aseserisa numfatira nibazo man. Shani mugakabye. Uziko kuntu uri kubikabya. Wagira ngo uwo mukobwa wo kwanze niwe kumenyana gibera ukivuka. Aro. Yes twi. We Kazu ubonye gufata nkwaye se? Uravuga imbonye uri kumwe n'umukobwa w'inzobese. Urakoze cyane. Uwo mwana wamwitegereje? Namwitegereje rwose. Wabonye ukuntu aberewe se? Umva ye. Ariko abaviye bazajya bashora babambike. Nawe ushishikara ngo ugiye kurya amafoto.
uzi icyo navuga? aro aro ase twi ugira ubwenge cyangwa uri igihori? byagenze gute? nta byagenze gute, mukanya uvuye mu rugo bagutumye iki? sinjanga se n'ubunyobwa. umva ubera ikigoryi, ariko intekerezo zawe zose zibera mu gifu. Zanzibar n'ubunyobwa bw'ubunyarwanda nzanye ni bibi. oya si bibi, ahubwo ikibazo ni uko bidakenewe. kandi mwumve, niba mudafite gahunda yo guteka mumbwire mbekenye. n'ubundi gahunda ihari niyo kubiguhekenyesha, kuko n'ubundi nta kuntu bagutuma wabona amavuta gusa n'injanga n'ubunyobwa. kigwe kaso nibyo nazanye. God have mercy upon us. ndaje kubisubizayo. umva ye, abacuruzi ba Nyabugogo si abasama nk'ab'iwanyu. aro aro wetwi ejo ko twahuye wifunze se wari ugiye he mwana? nari ngiye gusura Pamela. nabonye wari watiye Desire kagakweto cyane. uzi ukuntu natwitse mwana? wamusuye mu rugo cyangwa mwarasohotse? oya twarasohotse. ubwo urumva twajya mu rugo mwana? ubwo niwe wakoresheje amafaranga menshi? ntago ari menshi, 70,000 bya kuza gusura umuntu mwana. twi ko wangirije mwana, ako rubanda muzaca ubwenge byagenze gute? inkweto wambaye wayitiye none ngukoresheje ako kayabo. shana by'akayabo wana. sha icyo nkubwiye cyo Desire nabimenye, n'amazi yo kunywa nazaba kiyaguhaye. urabona atari satani imwe mbi.